Juan Jomo Banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami, marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami suku ten keluahan en. Mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simba dia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, kebenaran sintuhu. Bagai sinidok lapihan simba dia, imo si tersurat i Yohanes bin 2 ayat 12, soh ayat 30. Janahna sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-14 kan si mendok. Ia loi Yesus mo, tu kasih pe diringku ku indangken, sentengo pengindangkenku, aiku betongo barang idi kenai aku ro, janah mike aku laus, orang o ibetoh kene barang idi kenai aku, janah laus mike aku. Ale karina dengan sada kepercayaan. Kata kebenaran gati memaing merbagai pertentangan. Kade si benar mendahi si A, belum tentu benar menurut si B. Nai, kalak menimpulkan odalot kebenaran si mutlak. Pemahaman si bagini murah ngo jelma membenarkan karina pengilakona. Bahkan pengilako sin jahat pe, boy ianggap gabe benar. Yesus mengketindangkan dirina, janah menegaskan kesaksian na i benar. Kumerna ia rohkan Jehovah de batanai. Menandai Jehovah, janah naing mulak ni Jehovah. Jehovah i matamul kebenaran si tuhuna. Isa Yesus mendoakan dirina gabe terang dunia, kumerna terang imo lambang kenggeluhan. Terang mengagokan kegelapan, kejahatan, manang pe kematian. Karena Yesus roh itu hande batanai, Isa ia matamul kenggeluhan. Isa si merdalan rebak kensa, makne mermara, tapi terolih kenggeluhan sedekah ni dekahna. Ia merembah jelma mendahi Tuhan Jehovah. Isa barang isa percaya mendahi Yesus dapeten keluahan deket kenggeluhan si meranda. Kebenaran si nidokkan Tuhan Yesus, imo kebenaran si Tuhunna, kumerna roh ketan Tuhan de batanai. Isa tong mau merdalan rebak Yesus, tong mau gelu ibagasen ia, asang geluta terus iterangi kebenaran Tuhan. Tok mo kita nggo ipas dalam kebenaran, sisa detik kinahan merembahkan kita pejumpa deket Tuhan Jehovah, pedempa abe. Mersodip mo kita. Kami percaya kono ngo Tuhan kebenaran si Tuhunna, kongo peluahkan deket memereken kenggeluhan sedekah ni dekahna. Tolong mo kami Tuhan, asa tong dak merdalan i kebenaran mi. Dia sate mo Tuhan. Amen. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan ni kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juah jiwa mo banta, shalom.